ću vam u mom prvom videu na YouTube predstaviti top 10 država po broju stanovnika. Pa da počnemo. Na 10. mjestu je Japan sa 126.810.000 stanovnika, što predstavlja 1,74% od ukupne svjetske populacije. 9. mjesto zauzima po površini najveća država na svijetu, a to je Ruska Federacija sa 146.519.000 stanovnika, što je 2% od ukupne svjetske populacije. Na 8. mjestu je Narodna Republika Bangladeš. Ova zemlja sa relativno malom površinom ima 159.961.000 stanovnika, što je više od najveće države na svijetu, Ruske Federacije. Na 7. mjestu je Federalna Republika Nigerija. Ova afrička država ima čak 186.988.000 stanovnika, to jeste 2,56% od ukupne svjetske populacije. 6. država na ovoj listi je Republika Pakistan sa 192.908.000 stanovnika i 2,64% od ukupne svjetske populacije. U top 5 država upada Federalna Republika Brazil sa 205.698.000 građana, što je 2,82% od ukupne svjetske populacije. Republika Indonezija je na 4. mjestu. Ova najmnogobrojnija muslimanska zemlja ima 258.705.000 stanovnika. To je 3,54% ukupne populacije svijeta. 3. mjesto zauzima Ujka Sem. Da, pogodili ste. Sjedinjene Američke Države imaju 322.942.000 stanovnika ili ti 4,42% ukupne svjetske populacije. Prve dvije države na ovoj listi nije bilo teško pogoditi. Republika Indija ima 1.285.160.000 stanovnika, što je čak 17,6% ukupne svjetske populacije. I naravno Kina. Svaki 5. stanovnik na svijetu je Kinez. Oficijalno Narodna Republika Kina ima 1.375.120.000 stanovnika, što je nevjerovatnih 18,8% od ukupne populacije svijeta. Kineza ima toliko mnogo da je do prošle godine u toj zemlji važila takozvana politika jednog djeteta. Sada u Kini važi politika 2 djeteta. Hvala vam na pažnji, toliko za danas.